وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا دار مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم إلى صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Buka jendela. Jendela buka. Jendela. Lah. Jendela je lah. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anil anqal wa idza kamane wa idza sallu lan arikalani nyolati sapa wong akeh alal janazati ing atase janazah wa raja'alan balik sapa ba'du ahlihi setengah keluargai si mayit wa asdiqaihi lan pira-pira koncoe mayit minal musalla nyatane balik saking tempat salat nggon musalla nggon salat yaqulu mongko ngucap sapa si mayit billahi demi Gusti Allah ya ikhwani he pira-pira dulur ingsun ini sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun aniku a'lamu ngweruhi sapa ingsun ngaweruhi annal mayyita sak temene mayit iku yunsa den laleaken fil ahya'i ing dalem pira-pira wong kang padha urip. Fa inni mongko sak temene ingsun iku alamu ngaweruhi sapa ingsun annal mayyita sak temene mayit iku yunsa den lalekaken sapa si mayit fil ihya'i fil ahya'i ing dalem pira-pira wong kang padha urip walakin lan tetapine latan su ojo padha lali sapa sira kabeh ni ing ingsun bi hadhihi surati kelawan ikilah gancangan cepetan qabla an tadfanu ing dalem sadurung yen to mendem sapa sira ni ing ingsun mendem lain mendem mengubur mendem kace endem ditok tak pada qabla an tadfanu ing dalam satun yen to mendem sapa sira kabeh ni ing ingsun hatta tanzuru sehingga ningali sapa sira kabeh ila makani maring panggonan ingsun bila pun si mayit nekae sholaten bi orang banyak maka si mayit neka ngocak deka sebagian keluargana ben deka kanca-kancana senorok ngerengin deka kuburan deka musola tempat sholat ngocak si mayit neka billahi demi Allah ya ikhwani tang tantretan kabi tang kanca tang bala tang tretan engkau tahu engkau sadar sapa engkau sebab aku weruh aku ki sapa terus akin aja
engkau tahu saungkuna mayyit cepet kelopain bi orang-orang sepada odik jeria paling seminggu engan mare petongaren data engat huru deki 40 aren nah mondeng tisaan sampai 40 are ki maca yasin mari maghrib bisa teretanan bisa beuleun bisa tetangkeun leuh nikah adat sesae leuh nikah manfaat banyak teretan banyak kanca banyak beuleuh tangke wah tos acak kancan tos satan teretanan tos sagek tangkeun sakarep jareng mon orang andi tetangkeun kesoki saungkun sokor sae bi tetangke Merken Sayyidina Umar debu nikmat sepaling rajus semarin iman ben Islam nikmat andi tetangkering andi tetangke bagus nikmat andi tetangke bagus karena suasana ini juga mendukung orang yang senang ibadah sebab tetangke ahli ibadah oh ning tetangke kula seneng semangat selawatan terbawa kelaban keadaan bela tangke nikah sehingga pengaruh merkena ada waki aljar gobledar sebelum ngabai bungkoh soro congok tetangga nekade aljar gobledar ngabai bungkoh neng babono vila neng tretes ada odi mata celengak mololong ulunya beredo ijak ngabai disa ngabai sesamaan masjid ontong kangkui orang sesama masjid ontong kangkui orang sesama ulama aljar gobledar seneka tadi mun ngabaya bungko ngabaya ngobeng na tanah ngobeng na bungko compok napa bae congok kada tetangga karena pengaruh nikah mula ning daerah kela pun terkenal pemabuk penjudi penipu pun jamak semak engki sampian selamat anan sampean selamat kombo ya salah situ anan sampean nak poton sampean bisa tak selamat kan nih nak poton sampean dari daging sampean bisa tak selamat nah jadi orang ngandi tetangga saya nikah kerukunan di antara tetanggaan nikah saya atahlilen aslamatan mun sampean pun repot senolongin je tetangga sokor akor le kan nyaman mun kepatian saya nyelabet serah tangga mun kepatian saya tahlil tetangga mun apot repot saya abubu saya melean tetangga mun kaelangan ngaranin tangga iya ngepas lah ada boleh enjak kok tak ngaran naking siapa boleh mun tak ya pangaran nih nyaman enjak kok tak ngaranin kita tak boleh lah karji ya benare aja semorek lerekan itu tak ngaranin ki ngade boleh ya ngaranin berarti dia nah loko-lokan orang sete nikah engkau tahu cek bahwa engkau cepet kelopain bi orang-orang Saudi ria tak ada ente setahun 2 tahun mare petongare ini kampon pon aja ada apa-apa prihatin pon sobung mereka orang bine soro ngusut soro ihdad soro ngalakonin iddatul wafah mon orang bine kepatian lakeh Pak bulan poncul 10 are nikah masa berkabung yakni masa sosa taole atenten taole amaca taole menyandro om taole apa ais taole berhias diri taole nutua ki cak ben ki sompek mereka beda ihdad beda ngusut beda iddah nah napa niku wau sebelum kakek kafir mendem engkau sebelum kakek ngobur engkau congok kade tangkenengan de kata apa tangkenengan riah jan sesede kala wa ya ikhwani he pira-pira dulur ingsun ini sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku alamu weruh sapa ingsun anna wajhal mayyiti sak temene wajahe wong kang mati iku abradu luweh adem apa si wajhul mayyit minaz zamharir tinimbangani saking banyu kang adem
fi qulubil ahya'i ing dalem pira-pira atine pira-pira wong kang padha urip. Walakin lan tetapi la tarji'u ojo balik sira kabeh bihadhi surati kelawan ikilah cepetan. La tarji'u walakin la tarji'u lan tetapi ojo balik sira kabeh bihadhi surati kelawan ikilah cepetan. Jek tulian mole. Jek tulian mole. Abes engkok riya sebab tang wajar ya bisa mecelep ke ateh. Kang kuwi aten orang si odik nikah. Mon ki beda ateh, mon ki beda setrum. Mon orang la tak ada atena. Ngetela ring mate ni kata susah, ya berarti atena pun tak ada saat menikah. Aten ni bisa beda bisa tak ada. Sare atena sampian di antara tempat-tempat zikir ya. Artinya sare mon ki beda ate khusyuk dalam tempat zikir ya berarti ki beda atena. Sare atene kudu bisa sampeyan nek sare tempat di mae tempat termasuk sebisa mae ngak kamate ning salat jenazah niki sare ate kudu bisa sampeyan. Mun ning tempat salat jenazah niki ada ate kudu sampeyan ada setrum sekali berarti ada atena. Gampang nengeren. Mun ning tempat zikir letak mae ngak ke Gusti Allah ning tempat kepatian pun letak mae ngak de ke akhirat i berarti ada atena ampunan. Jadi mon sampean kula bisa sampean nek norok ring mate, cek sampai aja kerja, cek sampai teman-teman. Cek sampai kak jungkaan, apa boleh ngocak tarik ruah. Pakhusyuk ongku. Pak enga ongku cak beri mati ongku. Nek saat saya pacet momen-momen saya paling tepat untuk maenga abek tibi ni kalau bila boleh. Mun tak ning saat ni kesebisa maeng aga kawula ben panjenengan tibi nasihat tak pateh mosok ngetela amater ki pancet tak nyetrum bae ka ate fa idza wada'u lan arikalani wa fa idza wada'u lan arikalani padha nyeleh sapa si wong akeh yakni jamaahu ing mayit inda qabrihi ing dalem ana sandingi ing dalem sandingi kuburane si mayit yaqulu mongko ngucap sapa si mayit billahi demi Gusti Allah ya jamaati he jamaah ingsun wa ya ikhwani he pira-pira dulur ingsun ad'ukum dongaaken ingsun kum ing sira kabeh wala tad'unani lan ora dongaaken sapa sira kabeh ni ing ingsun engko adu aki kakek kabeh adu aki orang ning alam kubur nikah wala tad'unani king sayang ben kafir tak lemah dua ka engko mosok karo dua tok letak kubur orang sing alam kubur niku setiap saat enggak dari sing mate nikah adu aki dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada budak Sayyidina Ali ya Ali tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Wahai Ali ning wasiatul Mustafa pelajarna kanane ibtidak lah. Ya Ali he Ali tasaddaq asde ka asambian debun Gusti Kanjeng Nabi ala mautaka atas orang-orang selamat teh dari keluarga nasambian. Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan karena saungkuna Gusti Allah anekan nyiptaaki malaikat tugas sah tokange begenjerna orang seodi pada pada orang se mate beda malaikat khusus setokang ngeteraki genjerna beneka kanan na genjerna sodakore pada pak mun Gus Dur gampang darilah. Apa benar Gus orang yang sedekah itu sampai kepada orang yang mati? Dalilnya mana? Can orang si ahli membid'ah kan karo. Bid'ah tahlil, bid'ah dirwa. Gus Dur tanya aki, kemana dalilnya? Canda pak orang mau kereman sedekah kereman tahlil tidak orang mati. Dalilnya kemana? Nggak usah repot-repot gitu aja kok repot kan Gus Dur. Apa dalilnya?
Dalil situng apa tak boleh. Berarti kan depak mun tak boleh. Tang sedekah tak boleh. Tang dua ya tak boleh, tang tahlil tak boleh. Cok saking ring matero meles de engko atahlilan ki ya. Artinya apa boleh? Ya berarti tak depak. Mak tahu cok depak, tak boleh ya. Berarti kan depak. Gitu aja kok repot dan istri tak repot man kata dia. Jadi pada tugasan eka tugas malaikat setokang ngebe kenceran apa orang se odi eka ber orang se mati. Dharma reaksi na orang seneng alam kubur mula oleh kiriman sodako, kiriman doa, kiriman istighfar dari sambian. Ya Allah sepora aki tu sanareng sepo Guste. Ya Allah angka aki derajat dereng sepo Guste. Pada pak aki kenceran ni dereng sepo Guste. Fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Orang-orang selamatnya neka bungana melebihi bungana oleh kereman sodako rem kereman bekto odin. Coba tanya aki do orang setoman odi ning penjara. Do rumah kerem. Bunga seneng apa boleh kerem kita bekto ne kerem. Biasanya kerem seminggu sekalian. Waria kerem sabonare. Mereka sampean mau ngirim kering tua aselamatan nah cek sampai pas ngepas apa boleh andi anggapun mau tak tepak nyebuh mau tak tepak nyatos tak depak bisa makroh kok mah menabi Hashim bodoh katon ini kada bu nek kate ngirim nang wong tuwa iku ojo ngenteni 40 dinone ojo ngenteni nyatuse nyewune mendai nyewune cok pas ngepas lagi ibarate arek pondok durung wae dikirim wis dikirim dhisik ya seneng cek anak pondok kirim orangnya yo kome penjara bener kirim biasa seminggu mungkin sebulan sekalian karena jarak terlalu jauh pas keluarga no kancana tereta no kabeh entar benar giliran ya bunga ya seneng sepenega juga orang ngakirim anda orang siampun le sobung umur nika dok mereaksi orang seneng ning alam kubur fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Siapa sih tak seneng oleh kiriman oleh paketan moro-moro tukang kurir tukang paket ngetok labeng kiriman bu siapa merik ria ya ada pengirim dari penggemar anda can wah kok tadi penggemar sekali ya apa kinangan ki korang kinangan ki korang hari tak lemrem ngirimi apa sekali moro-moro bodoh ya ada labung dibuka labung BHS kana sabar ya siapa sih tak seneng karena bata ke orang ini kepacet seneng ngeri beri nah orang yang sesetan ini kok bunga pun melebihi bunga bekto odi ini beri orang bunga sarah mula oleh kereman mula oleh napa nyamanan kereman sodako kereman doa akhir derma wa yaquluna orang-orang sing alam kubur ni kak dua aki do orang seoleh sengere mikle Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha ya Allah sepora aki tusan orang sing padeng kuburan kula Gusti wa basyirhu bil jannah pebunga aki orang sing padeng kuburan kula bil jannati kelaban swargane Gusti oh ini kedua terus pakuwa pun akhireman ke guru sampean akhireman kering tua akhireman de orang se mate bayi ebelis ngakne ke apa boleh saya kiremen guru saya kiremen orang-orang sesoleh entar de para ulama para habaib para kiai de pesarek nah tojuk na akirim na fatihah akiriman sesae kelaban bacaan sesae gele pasti ebelis pas de erma tentu na belisan dari orang sematen ini tentu lebih bagus karena lebih semak de ke Allah subhanahu wa ta'ala alam abid nah cuma
sampian cek dente keremen. Ibarat orang entar hajian sangon kudu cokop. Ibarat nakana abeli ke ponduk sangon ampun bede perkara menjadi nyanguen Arya ceperan berarti. Ya jangan lagi ceperan sih. Mun menjadi tepak kepepet kia. Keneng corona kapi. Abeli anak engki dak ponduk engki matanya cireng lah tahu bojone belian ki atanya. Oh, cangkong aku lah tak abeli ya. Panyo no bunyi tak nyang me pak apa sekali. Seporan cong ya tepaan congan. Ini nyangun selamat bela. Terselamat teroleh ilmu semanfaat engki. Sangun nanti beda cek saking anak sa abeli gelak ngantel laki saweran neka. Ceperan, saweran dari tetangga dari bel lebih dari tretan mejadin. Ya tolos tandi sangu. Nah orang sesehatan angki sini gajah dente ceperan dari orang lain. Mau nekeremen sedekah, mau nekeremen fatihah, mau nekeremen doa, mau nenje. Markena orang asodako bekto odin, aneka lebih afdol tenimpeng orang gila nerema kiriman kenceran sodako semari nama atena. Napa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu fa inna sadaqata luqmatin min halalin ahabbu ilallahi min mi'ati mithqali minal haram. Saongkuna orang asodako daripada saompaan keng dari perkara sehalal ahabbu ilallahi min mi'ati mithqali minal haram, aneka jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 1000 mithqal. Semithqal ini kepon berem pembonan. Mithqala dzarratin khairan yarah. Mithqal aneka daripada 100 mithqal sambian ibarat orang meri saompaan de orang selapar keng dari sehalal aneka lebih bagus tenimbang berkintal-kintal keng ternyata saya bagi kelak perkara saya haram. Wasodakotun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati mithqalin yatasaddaquna biha ba'da mautik. Sodako situ semampuna sambian korban area sedekah sambian. Sodako sekalian boy. Sodakotun satu sedekah. Bone sodakot bene. Sodakotun satu sodako siji jauh lebih berharga daripada 1000 kali sampean bersedekah keng semare mate. Arapa polana? Sebab pun tepan odi sampean ini bede napsona, bede kepepetah, bede parlona. Engko mau sedekah setia apa sih kakan laku? Mula mati apa nih yang tak perlu ngakan. Teti orang asodakah mungkin asadekah neka tanah 10 hektar kala bareng pak meter 10 meter 5 meter 10 meter keng bekto odin ada yang ku awakuf kang kui madrasah kang kui masjid ahibba ke kiai romane ke bay musola ke bay madrasah masalah orang yang keng odi aneka lebih berharga aneka afdalu min mi'ati mithqalin yatasaddaqu nabiha ba'da mautik, aneka lebih bagus daripada sampian asodako berjuta-juta, ratusan juta, bahkan miliaran keng marina mate. Tak pati kesenang bi Gusti Allah. Teti mun ki odi dia sedekah, mula mati ada ente sedekah. Oh tapi sampean wasiat arwah baki darwah. Sebab sampean pun lah sadar, sebab sampean lah tak butuh. Ada perang nafsu dalam hati ini kehinangan. Karena sodako ini amal paling berat nih kah? Amal paling berat sodako nih kah? Orang yang sodako ini kudu ngelebetin petong bolo setan. Harus ngelebetin petong bolo setan. Mungkin badai salah situng dari petong bolo setan ria. Kita ipakala burung tak kira sodako. Mulai di pengajian langsung muka selorokan. Bini natanya,
mak moro muka lemari muka selorokan ngalak apa aja, ngalak seh selagi orang kelegung ngalak seh gitu. Kebayi nampak len ngaji bro paku wacan mona soda aku tu ngelebetin petong polo setan mari pakala bingko lah engkau setia sedekah tak kira-pikiran lo lah geluh jangan sebine mon petong polo setan lah kala bi kake embun setan dia tebi kada burung sak sedekah capuk embun setan jere engkau butuh melia masam-masan wak selambu nelokona arwana lokona baju na gente mak tu ya mau gaya butuh tak kakele yo de kunci boleh burung embun setan tak kening bekala ngeter selake monyen lah haji ben tahun umroh ben bulan kala bi sodako Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tabun Gusti Allah. Rabbi laula akhartani ya Allah akhiraki ajal kulah ila ajalin qarib pebaliaki boleh sekejap qarib sekejap Gusti apa saya penta bereng semata je haji ya umrah bener fa saddaqah asodaqah ana apa saya penta kada sodaqah mak benar salat sunnah mak benih pasah Senin Kemis saya bentah mak benih bacaan-bacaan selain amal-amal mak sodako saya bentah sebab tapi orang munafik bisa sholat orang munafik bisa sholat orang munafik bisa haji harusnya haji wah pemerintah wah oleh korupsi banyak gier oleh ngecok aspalan yang 10 tong boleh satu setong sesangang polo ke haji haji tintetin nyaman haji mardut maleng ki bisa umroh oleh bunyak ngecok din cena paten tok 10 utak ke haji orang maleng bisa haji orang saya korupsi ki bisa haji keng orang ngasodako nih kawa mun bener orang pacet bi Gusti Allah beri kekuatan iman cereng pacet orang asodako nikah kaitan bi iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad tidak akan pernah berkurang harta benda yang dikeluarkan untuk bersedekah bal yazdad badal istidrak telokale bal yazdad beli atambah balik atambah beli ketambah 10.000 ekor orangin 5.000 ya pacet kari 5.000 macam kalkulator sampean percaya deh kalkulator dek matematika juga 1 juta ekor orangin 500 ya kari 500.000 neku kalkulator cecil neku iman percaya tak kira aku orang dunia kebe sodako justru atamba jangan siapa kalkulator je bener kebe cek beda kalkulator je salah beda kia jam 2 tambah renggerengan situng gak ada berempeng terutawa telok deh ya gemet situng tambah situng 2 kemondeng lake tambah reng bine situng alake bine situng tambah situng berapa peto engkau bukti nah situng tambah situng peto cak nyelcel lemak lah kemak kalkulator kakek situng tambah situng hutak 2 nyari kakek dari Amerika sampai ke China lah peta situng tambah situng hutak keluar 2 nyatanya dengkong gini ko tambah bi rajin gini ko berapa ya peto tapi cek percaya dek kalkulator kudu iman cek kok takut dek bini nara
Dambun setan dia. Pecereen reng laki re, pecereen sambian, sokorbinen sambian lampe. Ki keneng ya arep sedekana. Kan sangkun kelero kula pengajian ndak kayak laki re, bejen ndak nek bine kok asline. Mun nek bine saya keneng kada kan Pak Bapar kan norok lah. Ya lu bagi kak Gus Rolano lah. Kelero asline engko. Pak Bapar iki gak mun sampean kan gak musyawarah kada. PT sombangan nak gelung ki ngebele kereng bine, meki ngebele kereng bine eto. Reng bine apa dia? Mele nyanyi arunding reng bine, duduk reng bine, duduk reng bine. Jema tak tobuk sak arundingan. Mosok sedako ki arundingan. Nah ki engko ki ngebele ya polen tak nyaman kok anu. Bede deteng boleh minta kang kuwi reng mate. Nanti kelu ya nanti iuna iko. Cuk apa pecah reng bine. Reng laki tak entos aja. Tapi orang yang sodako nu pacet lebih napa nyaman, lebih tekanaki. Bekto odiin sebab bede nafson namun orang odi nika. Bede pengateron lagi nangan. Pita bi orang sampian bunuare sedekain sejuta. Bunuare sedekai. Gencer ne bede pada sampian selamat terua. Bi sampean bede pada orang selamat terua. Orang selamat terua ki lebih afdol 1.000 rupiah 2.000 keng bunare. 10.000 bisa nyalep daripada 1 juta gelar apa sebab ada nafson lah 1 juta rola. Ini mau tak percaya Jumat laku re. Ngapeng 100 50 20 10 5.000 2.000 1.000. Kapeng. Nja kapeng to, nja tak nyoro dek remang kok kapeng to. 100 50 20 10 5.000 2.000 1.000 kapeng. Beda umplung. Jalan di memplung roh. Diri aja. Jalan ke laut. Deng megendeng sampean lah. Kutek bi kancana. Umplung. Oh. Araga huta petepak dak 100, petepak tok huta cereng 100 je. Atuh cengkok wis raja geluh mun sabane ngumplung. Beki dak mak soleh beuy. Penda sebutnya mana kaki mun dak mak soleh wah. Ndak umplung ada reng tau. Rega keseket. Acara yang boleh at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 . Belai cengkok. Seket recong, seket engkok butak ria. Dibudinnya taruhan ke sebuan je lah nasib umplung je lah. Mulai dari pasar pacet lah nasib tak nyaman lah. Buntel bili jana sabak neng kodung. Kebayi susu sabak neng kutang. Pokoknya bagian mengamang ngetok lah sebuan je. Dibudin ke umplung. Malah orang minta sombongan kang kui masjid nikah tak usah dah merendah makroh hukum tak oleh. Bahkan guru dan kaula ribari ini membahas Al Habib Abdul Al-Muhdar ini membahas tak oleh minta sombongan embung-embung nikah. Apa boleh saya baca Al-Qur'an nikah berdetadlil merendahkan deka Baitullah. Monggo saya ikhlasi 50 1000 500 mosok kang kui pangeran 500 kata jeri. Kalabi dealer. Tore saya ikhlas sah. Buang unta laki. Sarang guru dan kaula oleh 2 hari saya ke Pongkor nih kayak bahas. Kaula tanya, "Isil hukum ya Habib?" Dari mah hukum haram lah. Engkau tak ngukumin haram, debunuh beliau. King tak pantas, mau nek bae dalam Gusti Allah. King mulai beda tadyiq, beda menyempit ke jalan, mengganggu orang lebat, ya haram hukum punan. Bahkan almarhum al-Ustaz Hasan al-Basri ini kan ngokomen quta'ut tariq pada bi ngerampok hukum. Tak boleh. Ya memang tak sombongan jak nang tengah, nang pinggir bae lah, neku jaring roh. Olah beri mercon be orang mare. King jak ngocak saya ikhlasi, tadlil nih nyaman, merendahkan ke masjid. Karena masjid ini kan di kehormatan. Mereka mau tadi PC aja bangun. PC ini pas-pasan, korang punya bangun.
katekatan lah bismillahi katekatan wah kira 20 tahun masih tetap remare di lemari nyampe masjid Baitul Abid abid semahari ya ada saya sodako untuk panah bangun panitia nasa disa di lemari masjid tengah kuade congo atau iya mon kuade ya bos melolo ada saya lebu sekali dem kami tia aja jan kami tia cek banyak mau tulisan di panitia pembangunan nengke bulan tinggal marah tak keneng ke nampak mon karo masjid ke Jumatan tok tak harus masjid masih lapangan tak apa bajang Jumatan pak masjid ni ke guna nak kui solat 5 waktu amarkan sodako ini ka orang setemate ni ka minta napa minta beli terus napa asodaku yang mempong ki paju sambian peser ki paju mulai kuburan tak paju mulai apa ada berung edisa ada berung ada ring ajulan rokok iwe kuburan jam mulai apa sambian jangan kok anong kok mau tamu yang nang kok edisa kok mau tamu nabi siapa mi aja ada mall ada maret ada Indahu Maret, ada Alfu Maret, ada oning Indomaret sampean. Indomaret itu berarti Indahu Maret. Karena penyakit. Mulai dari tetanggen ra kalau mulai setengah kilo Indomaret. Alfa Maret, Alfu Maret, 1000 penyakit. Ya meta penyakit ini jarang bajane bau tak bau disa. Cok teh aja sehari semalam bawa itu sampai sebulan tak bau. Apa men tak kena penyakit dia. Sampai naga baik tes, sehari semalam bau, kawin sehari semalam bau, sabuk ikas sabuk bodoh bahan pengawet tah. Jangan guru-guru nih ke Alfu Maret, Indoh Maret. Ini malah ada tetang kebaik lah ngopi, malah dina di dajak dari dia lah. Saya magaya. Lemah ibu dah Indoh Maret ya magaya tok. Taiwa cermet ah melene tetangga ni dah banyak tu kuacol-colan mulai kelampi dah bersuruan sandi channel mulai dinada badi dia channel dah semare lah tak lem ngerti kah tau sao jauh lu nang pasuruan kota ruah ada channel alun ruah di reng kaper ya beda Al-Muhibbin adalah membeli samping menyumbang je nyaman. La ilaha illallah. Sekali-kali kan mau tak boleh nyebut asal sponsor TV dia lah. La ilaha illallah. Nikah napa nyamana tangi seorang sing ning alam kubur. Sampai tak duake nggih. Tua menandi lebih obe. Bagi dah orang tandi, bagi dah anak yatim, tekak 2000, 3000, niat sampean kenjen bikin kering tua. Mulai ini kebungan ini luar biasa. Jadi sampean asodako, bekto odin, ini lebih afdal, lebih kecintaan tini Gusti Allah daripada asodako semarin apa? Mate. Termuka kulit sampean berkembang asodako, amin. Pegambe tadi yakin orang-orang seloman amin Allahumma amin fa idza wada'uhu fi lahdihi yaqulu billahi ya warithi wallahu a'lam bissawab.